na wali bo weekend apa kita lichukani we kemni na ngoni buli ngas ni buli ambimbi erna kawita okay ni sanding taka chikomuni shamanan to channel gonna eat okay mathematics endona topic gonna simultaneous equations do bakanga taki wali usara introduce taki na form 4 wan taki na form 5 form 6 ichuk talaki na form 7 ko ni kwa au bia ngole basara na basics ni simultaneous equations dabana nanguna dabando bakanga takina ken skill o bambimbi ni wikim do na form 1 do sa form 6 chungo nanguna topics dabando bakanga takina dina ni basic na algebra yo kwendo bakanga takiwali na coordinate geometry dona shorthand ni simultaneous equations nanguna iko na dakaba kina na taro na points of intersection ko ya we introduce takarango bernin to nangola bana strand bekani coordinate geometry sana be matata chikanye yo me bakanga kintundu ba mureti kuma yo na nungu videos winikata mona wartaka bekem dona flow chart non to blueprint ni kato na takabati ko o wartaka manda di non to blueprint ko okay na simultaneous equations clay 2 clay 2 na methods sandu bakanga takichiko na conventional method beka orin tukuna na method ko iko sakilachiko babuli dina form 5 dana chiko na elimination method ngai chiko kina na na substitution method ngai nguna da bakanga takina yo nangono ngeli bita batake dikina na pepa ni bita rungi onge rida ni na method ngo o ko fe bataka sona tar pambimbi ondo rida nangona ndo daka makina na word problems o ko ndo fe bataka bali na elimination method yo na substitution method ko ndo fe bataka bali na points of intersection me makausa tugune chiko ngona kabataki na coordinate geometry yo na video ngo kenda to na daka na mathematics me rani ba murikina na simultaneous equations yo iko na rede chiko na elimination method do mbimbi chiko wana alignment do mbimbi na alignment kena mbali na kawi tuguni chiko na alignment na ngona sa tubo makina ron equation kama na ke tubo don equation ko umbita man don equation 4x minus kama na 5y is equal to let's say 8 gay 3x plus 2y is equal to 3 iko na rida na equation go na alignment ko tugun chungo mero window ni bata chiko na x window ni bata chiko na y window ni bata chiko na number window ni bata chiko na equal sign kembale me kunindo na mismatch so nangona sa tuwani tukina wango na figures na coefficients na numbers ngo sa setup takasa chunga na pattern me adaka kina na elimination yo na video ngo endo na tuku orang tu na tuku ndamu ni ngo ver kim ni kete na ngoni buli kawita okay balta una barata ka bekim don na method sang mantanga ni tu na textbook na method ngo sinyada na elimination nyo dakaba na method talango iko ran nyo dakaba ngando na taro ko na utukuni chiko ona sini bakanga taka na elimination ona bantaka tal total na method sinyada na elimination au sini kala chumna na da bana kana nadan au nambuli saranga na lomni video ngwe ayo kenda tu na daka bandona method na substitute taka na elimination method na method ngo iko rani dakaba endo na taro within 5 seconds kiko masta taka na kango ko 5 to 7 seconds yuksarni ansa taka na taro au na babuli de bekim dona video ngo so ko no binakati ko mo stay tuned warong chiko mai balta na method ngo esyang ni tu bena textbook abambo ta sota langa nangas ni buli sini babuli de chiko na method ngo ko buli chiko nga na conventional method elimination method ni kuwa ona bypass ta kana kakidang yo berni una barta ka bikim dona method or ni tuko na 7 second rules and 7 second method ko ona be barta o be tarong mandilu na nguna da basar manda do daka kina na simultaneous equations to reda manda sona scenarios okay mbimbi mokila na nguna daba baka ngata kina na simultaneous equations okay oye we ruanga na kana sum up iko be kila na ngona dawa iko na baka ngata ka kina na simultaneous equations ngo ke bango number 1 saranga ni rua na unknown there are two unknowns
nange taka kina na simultaneous equation saranga na kina taram meba kai ko rede chiko nondo to example ya redango iko bangara chiko na x plus kamdanga 5y equal to 3 ngaindo tale x minus 6y equal to 1/4 kamdanga ngo redango rutu na anun iko siniklana value ni x iko siniklana value ni y saranga na dhurumbika na simultaneous equation toro ayo so when there's two unknowns nangona rua kina na unknown nangona kuna dhakapa kina na simultaneous equations wambimbi na word problem waka keu kamandanga keu lisarangito au lisarangito na kamandanga na Fiji final se Coca-Cola games se la kuchungo na febra tuli holders chungo na musi tuli sarabi na musi manda kelo tok ndangela ko ni lisarangito sabuli tumika oi na ke mundo na adults no mundo suni durudurungo ke mundo na children no mundo suni durudurungo saranga rona anu saranga indonum x indonum y atoro ke obondo na wanga buka kamandang arto na chimney 7 orto bondo na wanga buka orto bondo wango na wanga buka ngone sember kina na lockdown niko bondo nga na Pacific se Fiji Airways na mateni kartu toranga iko class daba iko economy class economy class se iko business class atoro saranga iko sabato kada dobe rome x en dobe rome y so nangona rua kina na annun saranga nangoni ni word problems na boleh me bango na boleh me bango na taru yuk sa wadhan indo na x wadhan indo na y economy class wadhan indo na x wadhan indo na y kamandanga kiko withdraw na ATM do na ATM machine yang isulianga na $5 isulianga na $10 kembali dobe rome daba x dobe rome y masar tu ya so ngo nangoni ko rede kina na yabu ni simultaneous equations yabu takichuma na rona unknown. There has to be two unknowns. Iko nangeran ya takapa. Kia iko nangembulike no mu formula. Vertona word problems. Kenda to nangetara yurtu ya. Yun nambera ya. To na taka manta bena so kla so bikim dungo sa ngandre pasar tungan. Nunggu tukun na ya. Do sa be solve takasara kona shortcut. To taka manta kona shortcut wo. To ki. To sa taka manta wo. Okay. Ona bola mantil yun na taro ya. Kona taro Okay. To na bola manta mango. Anda na taro 4x. 4x minus 5y equal to 8 ngeken karua 3x plus 2y equal to 3 okay yadango na tarongo iko na rede chiko na nungu diagram go baga wadu tu na linga ngui matau au na buno umbite chukina go mbaleta na ngona kedi ko tosukina na liu chiko na wadu matau eranda ngo scientific ngo adaka ba mamadali non robe wadu wateke George Foreman erkondo reda na science box nongoni ko wadu iko na jeb liu na wadu liu na jeb mo alain takananga boko ni numu na ko kemisa nangona sa to somli mo gibu kana linga matau yo mamadali nge badal nakit ko ya wadu ya started with the leading right kembali nangona kedi ko na dakaba kina na method ngo nunu muci kuna wasungo ona wadu cikuna na linga matau okay redango matai step number 1 sa redan alignment tungo dua rua tu watangana x tu watana y tu watana equal sign tu watana number atoro okay rede usali bola sar tu nunggu final answer go na x usali bola ro tuke go na kena ro na y habole sar tuke nunggu final answer areda kiuwe kila na denominator ni nunggu ansa iko la cosa na kereda na linga matau me liu maine me wadu maine ba matau reda kongo kena balembali no nyo multiply iko na multiply liu mai iko na leading right go kona tungo kongo lokote ko rolu bu lako kunilenga takana x kena y times tekironga na rana bango na 2 times 4 orana takaptumo reda rona bracket tuna bracket rosana takaptumo 2 rua tulu tul na bracket o sambitu ya
So na kamo da kaba iko mo multiply nga reda nga rona numbers kuni lenga takana x kena y na namba nga na coefficient ko tilu. Okay, buki omanda daba na 4 times 2 ngo 2 times 4 2 times 4 na daba 8 bita sari lam ngo no 8 kona matai 8 ken karua ik sarin reda ken karua karuni namba ngo na x kena y daba 3 multiplied by then assign ngo negative 5 daba na 3 times negative 5 wana nabu negative 15 3 multiply takena negative 5 ko nga na namba so daba na 8 minus negative 15 calculate takana mo baka sama lako wida right positive 23 saya daba ndun go saranga no denominator ke yuk sambiti ke no denominator atoro saranga yuk sa nangonangay ko da kabango dua rua anu mo denominator sara wadam raw siya reda sa nibi mamataluman sa raw talto iko da kaba mentally nga in your head iko da kaba ko na matay ni move reda ngo 4 lako ken karua ko na 3 times 5 okay second step reda na second step ngo unange ko tiro na 8 ngo reda na 8 ngo na 8 ngo mo kuch ko sanando sanange wango 4x minus 5y equal to ngo ko na 8 ngo kuch ko meke ngo plus 8 sana da minus minus 8 equal to 0 ko tatalanga na 3 ngo na plus 3 sana da 3x plus 2y da minus 3 equal to 0 reda toro okay jadi ke iko nagi kota may nonro ansa na x kyo winna kata na x kamo da kaba umbia na x reda ngo kona x ngo umbi kwa bikuin no rei beti ko bangari x ko okay ko nga nakaw da kaba wadu talena linga matau ko nga na negative ringo liurongo negative 3 multiplied by negative 5 taba na negative 3 times negative 5 wida pakaba ngo negative 3 times negative 5 multiply talongo matau linga matau negative 3 times negative 5 positive 15 negative kena negative positive okay 2 times negative 8 taba na 2 times negative 8 negative 16 ngo mo dicho reda lisub talmando negative 3 times negative 5 positive 15 positive 2 times negative 8 negative 6 subtract raw 10 20 31 31 sarang sambike anu mo ansa sarang ko reda ngo anu mo ansa sarang ni x reda kana raw okay tola ko bikango ke ubi na katana nungu wai o umbi wai reda ngo umbi wai ngo ik sarin reda na namba okay negative 3 times 4 daba na negative 3 times 4 negative 12 kan karua 3 multiplied by negative 8 8 diris wida negative 24 negative 12 minus 24 ada negative 12 positive 12 sorry positive 12 ka kembali ikumbitike nangona ngai ko lako kinike ngonga na kena catch o come opposite nona answer kembali ke positive 12 igona bitike daba negative 12 anu mo answer saranguri guri are 7 seconds nga ko tukunongo kona 7 second rule na method ngo kona alignment method awrani tukunan be ka to sabada na manabe mama dali na ali method ngo mama dali beto mama dali ko abadu na lingana matawya matai ngo kona matai ngo na sulia mai no denominator ni no answer na matai ni kai ko na kama kona sulia mai na denominator iko multiply tango 4 2 8 5 3 negative 15 da kama nga sa denominator sar ocha kiko bangara na x umbi na x kiko be bangari x umbi na x lako tala cross multiply go kota mena kena ansa asa kani x iko be kota mena y umbi y laka biru ya cross multiply lako cunga mena sana matau ana kota meki yunangonong nanu ansa ngani y numu cuko mo biso takanona sai okay mumbita mandando na flow chart me buki kentu ori wandi takiko ngona elimination method shortcut kongo ikurani dakabongo ko ngatuko na 5 kina bitu na sekundi ikusarani dakabano mansa matai check tagano alignment window ni tu watana x window ni na y
winduni na equal sign ocha sangi dhimuri raketh stack all on one side of the equation nangona sala ko nin wangon na taro bicara ke desa resa nundu ai ko nangere dan nina la ko bina kana na tar ko ko takabo chiko to na takabo chingo to na takabe ruombe kan example ocha sangi rada cross multiply na daba leading right ngona mama dal age rumbi ka mama dal multiply tunga na sana matau iko do ka tunga na sana matau keni rambe na sana mawi nunu manga na yututi na answer ne y o come opposite to takabo manda with an example na example ngo nange confirm tak kona ka to takabo ngo to takabo manda with an example ngo solitungo na don equation 5x plus 3y equal to 16 10x minus y equal to negative 3 matai ni kamu to takabo ber ni to takabo ko taramanda mengo na plus 16 ko chiko ike watake na minus 3 ko chiko misanungo bete merani equal to 0 iko be rede chuk na 0 nambale ngono kona stack all on one side of the equation kongo kona step ngo sa bindo ni to alignment to stack on all one side of the equation to takamanda ngori reda manda atungori lako so komane 16 sana dabo 5x plus 3y minus 16 yuko positive 16 chuke equal to 0 next one 10x minus y na minus 3 sana dabo plus 3 equal to 0 sa set sartunga okay matai kongo kinto takabo chuko fo dada non to denominator denominator kona matai sarang ni bracket kona matai ni cross multiplication kongo corona x ngo kena y na liume kona leading right matau sangi mawi iko baka wadu chuko na linga matau wadu mai na matau karono na liu chuko na sana matau to takabo na matai ni bracket mai dabo ngore dango negative 1 times 5 negative 5 ken karua 10 times 3 evida 30 negative 5 minus 30 minus 35 kena bale ke chuko nugo ansa x kena y yuk sabala ratunum ansa nomu denominator ke minus 35 nomu denominator ke minus 35 aturana 35 reda evida ngana sekundia ko ngana matengo 2 rua okay ken karua la capital ndona bracket okay ke wangari x iko wangari x ngo na numerator ni x iko umbi x ngo mi umbi okay verumbi ke daba na number reta na number 3 times 3 vida 9 wana bikena 9 3 3 is 9 wada na negative 1 and negative 16 negative 1 times negative 16 positive 16 so vida ngo 9 minus 16 vida 7 negative 7 toro okay na wana ngai ko toro kina negative 7 ambi usar ke no answer first answer nga x negative 7 mo de cho areda okay uchu chini ka ngo ke ubi na kachi y au na umbi y okay ni sa umbi y reda na numbers tabro na matini number 5 kana 3 5 3 sa vida 15 na diri bata kana 5 kan karu na 10 bata kana negative 6 negative minus 160 15 minus 160 baka me plus so 175 okay ke positive ke numuchiko na daba mendo umbi ubena ka come opposite come opposite oka so what's the opposite of positive ko negative 175 okay ngonge simplify ngana calculate go x 75 is 35 kembali go 1 upon 5 y 35 multiplied by 5 175 y equal to 5 kuri answer guri x go y go atoro ngo na method ngo ko ngotukuna ngo na method ni 7 seconds ngo tarodha bangamba sikamai ikurin namurak yana buno binkata chigume wasebe kende tuna nanguni biti bete ni bungo nanguna bunta katuwe kende to burubura sona method wango ngo defeat takabando iko sinanga tale modaka mana substitution elimination method ngo natakaba kiri kanga mo bunta karom chungo ngono denominator namatai kan karua kiko wangari x da modakaba umbi x ke wangari y da modakaba umbi y yuna mona chunga na badu na linga matawe ngona nondo tu itaki ndiko class andende mbeka onge takaba talendo na ndombe na video
ngomo kinta baka chiko na maki chiko mai na lo mani madawa ona nge kure chiko reni kona karua na koroni non tu video komembale ata chiko na substitution method to nange dakabango ni ko be dakabango na alignment to na dakabasona word problems kena substitution method ninge kalunga ata chiko na balivu na sama chiko mai na balivu